ku munsi w'ejo nibwo Kiliziya Gatolika yerekanye Papa mushya, Papa Leo wa 14. Na mbere yuko izina rye ritangarizwa ku ibaraza rya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, imbaga yari iri munsi yaryo yateraga hejuru mu Gitaliyani iti Viva il Papa, bivuze ngo narambe Papa. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 abaye Papa wa 267 ndetse azaba azwi ku izina rya Leo wa 14. Leo wa 14 niwe Munyamerika wa mbere ubaye Papa, nubwo afatwa cyane nka karidinali wo muri Amerika y'Epfo kubera imyaka myinshi yamaze yogeza ivanjiri muri Peru nk'umumisiyoneri. Papa Leo wa 14 yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta Illinois ku itariki ya 14 Nzeri mu mwaka wa 1955 kuri Saint Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Bufaransa no mu Butaliyani, na nyina Mildred Martinez ufite inkomoko muri Espagne. Yari umuhungu w'umuhereza kuri alitari. Yahawe ubupadiri mu mwaka w'1982. Afite abavandimwe babiri, Louis Martin na John Joseph, nk'uko urubuga rw'amakuru rwa Vatican rubivuga. Nubwo nyuma y'imyaka 3 ahawe ubupadiri yimukiye muri Peru, yasubiraga muri Amerika mu buryo buhoraho mu mujyi avukamo nk'umushumba n'umukuru wo mu muryango we wo muri Kiliziya Gatolika w'aba Saint Augustine cyangwa Ordre des Agostini. Afite ubwenegihugu bwa Peru ndetse muri icyo gihugu yibukanwa urukundo nk'umuntu wakoranye n'abantu bahejwe mu muryango mugari ari byo societe, ndetse yafashije mu gutuma abantu bo mu byiciro bitandukanye bashyikirana. Papa Leo wa 14 yamaze imyaka 10 yogeza ivanjiri muri paruwasi yaho, ndetse ari n'umwarimu kuri seminari yo mu mujyi wa Trujillo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Mu magambo ye ya mbere nka Papa Leo wa 14 yavuganye urukundo ku wamubanjirije Francis. Yagize ati, turacyumva mu matwi yacu ijwi ry'intege nkeya ariko buri gihe ry'ubutwari rya Papa Francis waduhaye umugisha. Yabwiye imbaga y'abantu bateraga hejuru mu byishimo ati, twunze ubumwe kandi dufatanyije n'Imana, mureke dutere intambwe turi hamwe. Papa yanavuze ko mu murimo we mu muryango w'aba Saint Augustine. Mu mwaka wa 2014 Papa Francis yamugize musenyeri wa Diocese wa Chiclayo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Papa Leo wa 14 azwi cyane n'abakaridinali kubera inshingano ze zo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru prefe w'urwego rw'abasenyeri muri Amerika y'Epfo rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Yabaye arikiepiskopi musenyeri mukuru muri Mutarama mu mwaka wa 2023, ndetse nyuma y'amezi make gusa kuri uwo mwanya Francis yamugize karidinali. Ubundi ibitekerezo bya Papa Leo ni ibihe? Ikizibandwaho hakiri kare n'ibyo Leo wa 14 azatangaza kugira ngo harebwe niba azakomeza amavugurura muri Kiliziya Gatolika y'uwamubanjirije ari we Papa Francis. Byemezwa ko Prevost abona ibintu kimwe na Papa Francis ku bijyanye n'abimukira, abakene n'ibidukikije. John London bahoze babana mu cyumba yabwiye BBC ko Prevost ari umuntu usabana, wicisha bugufi ndetse uhangayikishwa cyane n'abakene.
ubwo yavugaga ku mateka ye mbere y'uko atorwa, Prevost yabwiye televiziyo RAI yo muri Butaliyani ko yakuriye mu muryango w'abimukira. Yagize ati, navukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko sogokuru na nyogokuru bose bari abimukira, Umufaransa, Umunya-Espagne. Narerewe mu muryango w'Abanyagatolika cyane. Ababyeyi banjye baritangaga cyane mu mirimo yo muri paruwasi. Nubwo Prevost yavukiye muri Amerika, Vatikani yamusobanuye nka Papa wa kabiri wo ku mugabane wa Amerika. Francis yari uwo muri Argentine. Papa Leo wa 14 mu gihe yamaze muri Peru ntiyashoboye guhunga ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byibasiye kiliziya yaho. Nubwo diyoseze ye yahakanye yivuye inyuma ivuga ko nta ruhare yagize mu igerageza iryo ryose ryo guhisha ayo mahano. Mu guhitamo izina Leo rikomoka mu Kilatini Leo bisobanuye intare, Prevost yaciye amarenga yo kwiyemeza guhangana n'ibibazo by'imibereho nk'uko inzobere zibivuga. Papa wa mbere wakoresheje izina Leo, ubu papa bwe bwarangiye mu mwaka wa 461. Yahuye na Attila the Hun, umutegetsi w'ubwami bw'Abahoni, amwemeza kudatera Roma. Papa Leo waherukaga gukoresha iryo zina ni ariwe Leo wa 13. Yayoboye Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka wa 1878 kugeza mu mwaka wa 1903, ndetse yanditse inyandiko ikomeye. Iyo nyandiko yabaye ingirakamaro ivuga ku burenganzira bw'abakozi. Shani Patrick O'Malley wahoze ari Arkiyepiskopi wa Boston muri Amerika yanditse ku rubuga rwe rwo kuri interinete ko Papa mushya yahisemo izina rihuzwa henshi n'umurage w'ubutabera mu mibereho wa Papa Leo wa 13 wabaye Papa mu gihe cy'imvururu zikomeye ku isi, igihe cy'impinduramatwara y'inganda, intangiriro ya Marxism, ibitekerezo ku ngaruka abari ku butegetsi bagira ku bakozi zituma habaho ubusumbane mu gusaranganya ubukire n'imyanya y'icyubahiro muri sosiyete, ndetse no mu gihe cy'abimukira mu bice byinshi. Ibitekerezo bya Papa Leo wa 14 mushya ku bakorana imibonano mpuzabitsina kimwe banazwi nk'abatinganyi cyangwa aba LGBT ntibisobanutse, ariko amatsinda amwe arimo n'itsinda rikomeye ku mahame ya kera ry'urugaga rw'abakaridinali ryemeza ko ashobora kuba ashyigikiye gake ugereranyije na Papa Francis. Urabizi yuko Papa Francis yari yaravuze yuko abatinganyi nabo ari abantu nk'abandi, adakwiye kugira ko atari Imana, atagomba gucira abantu urubanza, bagomba kuzajya babaha umugisha nyine nk'abandi bose. Ariko kuri Papa mushya we ngo we ni gakeya, ntabwo abyemera gakeya ugereranyije na Papa Francis. Papa Leo wa 14 yagaragaje ko ashyigikiye itangazo rya Francis ryo kwemera guha umugisha aba bana b'igitsina kimwe n'abandi babana mu buryo budasanzwe. Nubwo Francis yongeyeho ko abasenyeri bagomba gufata icyemezo kuri ayo mabwiriza hashingiwe ku mico n'imiterere ya buri hantu. Mu mwaka ushize ubwo yavugaga ku hindagurika ry'ikirere, Cardinal Prevost yavuze ko igihe kigeze cyo kuva
mu magambo tukajya mu bikorwa. Yasabye inyokomuntu kubaka umubano magirirane n'ibidukikije. Yavuze ko ingamba zifatika i Vatikani zirimo n'ishyirwaho ry'uburyo butanga amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba no gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi. Papa Leo wa 14 yashyigikiye icyemezo cya Papa Francis cyo kwemerera ku nshuro ya mbere abagore kujya mu rwego rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Mu mwaka wa 2023 yabwiye urubuga rw'amakuru rwa Vatican News ati, inshuro nyinshi twabonye ko ibitekerezo byabo bikungahaye ari ingirakamaro. Mu mwaka wa 2024 yabwiye ibiro ntaramakuru Catholic News Service by'inama y'abepiskopi Gatolika muri Amerika ko kuba abagore bahari bigira uruhare runini mu gikorwa cyo gushishoza mu gushaka abo twizeye ko ari abakandida beza cyane bo gukorera Kiliziya mu mirimo bw'ubwepiskopi. Ngayo guko rero uwo niwe papa mushya, papa wa Leo wa 14. Nebyo ngibyo rero mbibutsa gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona update n'izi ngicacu mukomeza mugire ibihe byiza.